tích than nè lụa vật thọ nụ sao đi rồi bà bà bốn thà ai nhá tờ tinh tru đã tray à do à cả bư cho ba tàu tàu chứ vì tờ tinh tru tàu hay đã say mà tờ tray soi ngọp thà vì mình chọn rosi đôi môn cả môn rút đó chuột choát lẹ lẹ lắc khinh bà chập lỡ mà là chlôi lợn láng sào bà dạ pi để à kêu đào ro trai nâng à nó chuột đấy à nó nè bà ra à kêu sấy anh nâng đại nà đấy à bứt thơ bơ pram đom nè nè sra trai ai say cái đấy anh sọp đã tru chơi vô tàu việt liê anh đã tru đây không ba này anh là concert ở tây mơ đó rồi bị lại em trai đấy à ai mơ ngày muốn là đã tru trắng á anh đã đo cả đa sai buôn pram hạt ta thế nè cách nấu vị trí phần tô của họ mấy từ châu tru anh anh thua bé đó người chết thì anh mình tên mình chơi fly nhá à ta nó sờ bóng hai tực à sờ bóng hai cái đó đã lột thùng á lần đó cho chồng lột anh còn lịch tực bao mấy anh lừa mất ta đi tru anh nữa đang đợi anh đài anh bong anh khơi ở lột cái anh trong ca chu á anh ố thầy chỉ cần thia ấy mà tới ô prong tiền màu đây kì dây anh ta lại mơ đấy à cho đồng tờ nào mơ khơi á anh xui ai cái anh xui đôi chào anh mày xui chào xui chát anh chát ai xui ai là tha mơ trai á trai tụ hay nâng cay bên nơi lươn nó là bao lươn chiêng á trai tụ hay nâng cay mà là lươn cô à nạ bao lươn chiêng hôm nay nhớ cay đấy à không trai lươn chiêng chẳng mình trai chơi vùng ruộng đấy à mẹ này trai cái đất cái chơi lên mà to xong rồi là nè ô ai trai ở anh xua anh trai sẽ đại sẽ bay cam trên kia trai sẽ bay cam trên kia trai thưa bật anh cứ do mà chia sẽ bay cái tôi còn lọc hay pu thì bắt đạo mới cái tâm mình đây về tình nè về tình nè trên kia trai class tây class A bên anh cho anh mơ cái này ngó hơi vô một đặc như làm cái chuyện làm đông coi phèn sốt cu là năng bên trên kia nè bên trên kia ấy hơi ngạt nè chả thực ba lắm à để tôi tây mau chung cái đi anh tây mau chung anh đã tôi mắc đờ chỉ đứng đó là chỉ đứng cùng đó tây anh máu chỉ riêng này chỉ cái tây chỉ nghe giấy và đang ngạt là khơi mùi sọc cái nhanh mà ro tray mũi ra nữa đây kìa hay vô đây vô mẹ chọn nào mà nó có máu cho này vì đã nó ro bắt hụt một bắt lo ây da vì trơ ấy đã thùng ba thằng mó à đây còn nè à giặt trôi lốp anh ơi lốp vừa đang trôi cút ra hay mấy cái crom bông chọn anh kết lên đã tru anh kết triệp tay mình thôi chăng rồi lại chọt này chọt anh em tru ơi tru mờ tru là nụ này nợ đi đây tục say cái hả ở đây vào mau tầng bình lâm mọn hay mấy nhá chặt chỗ lột anh với chặt chỗ lột anh say cái bì bì anh bì kia gặp play nhé nè tôi thấy cái play đây sao vậy họ chọt nó toàn nó prieng nè anh chọn khơi mua gặp pi nữa à tùm tranh mi trái chọt ban chọt bay là 10 bát đấy bay nè mẹ cái bé gì hư người hoàn tập bay cho một bữa này quá nhỉ anh chung khăn nâng mẹ gì hư anh cho một tia đi đi ấy nâng mà cái thọ rừng mía dương mẹ
à lo đó anh mà đón ấy rừng chuột đau sầu mà nè men tu ăn rừng mì dương gì nhom lọp khơi nước nông rừng ấy kí rừng tròn say tròn ấy kí à dương mơ hay rừng thụt rừng tròn ấy bánh cái này tròn ấy mất mười chôn đấy rừng tròn ấy tròn say nó còn tha xí à nâng tròn xí anh mà cái chạy này đó à ấy chạy này chui công nê công điềm đam mơ vi ồ anh mơ hoa rồi anh thầm mơ chua đó nê bắt anh bắt ơi đào thầm mơ kia nê thà còn mơ vi từ ơi từ đã tịt lấy nó cái tóc ai chọn mơ này cho đây cho lộp anh là nhất đây lột cho lộp cái tóc đang cho cái này do mà tao đó anh chua đập bê mi rương mà tô ta chmul anh chua đó rọt tay áo tích bàn châu tây anh chua đó cho anh chua tới trên cái đắng châu là cái đằng mà niềng năng lao à ê cái ta đây rồi thôi thôi mày chứ tôi nè hả chua nhưng bàn ba mũi à mục chẳng xóm pôn xa thế à thấy tôi chăm tờ mục đời anh màn pôn xa srei ơi srei srong xanh có so ru prieng lọ tay vô đấy có bao thông cái điểm nào mà mày nha srei ơi srei srong xanh có so ru prieng lọ vô đấy có bao thông mà chuột bẹ mi từ bán về xong tên những xong của nhom na chân rai anh chỉnh cho dập sợ anh cái hơi sợ mốc chữ bô sợ anh cái hơi sợ bô vì không bị sợ dân đã ra là bay một anh xong thì mới ôn srei đó ta si krem cây nơ sta ma đây tích tiệm tạm lại nữa anh chơi chơi mà nè cái ít này cái ít để chua con cái nè ai cho chua cái ít ăn chua đây kia năng về mạch cái ít năng mạch cái ít này cái ít thầy mau chất mam tít nôm xôm hạt mam tít mình chua thế hả tít là hot món á crôi ra anh crôi bằng anh đi là pôi ban và pôn mau mục đôi xây mà toàn chui mục đôi xây trầm trừ ban đây đôi khi nhom bọt cắn chia bọt long plư do nhom xa lơ mơ tư bằng chẳng mấy nước ôi chất ngày năng bạch đời chuột thì nhom bàn bạc sạch ơi sạch ôn so chuyện máy xâm lây một chớ chất anh bây giờ mà đầy ai lời cái đường này anh xua sống đua là bong bạch nhà anh chào nê tra tư ít liệt sập một clay ai tiền mơ li ô po ấy sắp sau đây mò na bon prong ơi là bong ngay là bong sống luôn đi bất chấm miên ắt thần này na trong xôn chla prap bong ai ở chụp ma ha nè na bia li ô po chân niếng mà khơi là chân niếng á nhom bàn ba mũi bạch nhom đi dây trăng mình bà chấn bà chiêng nè tao ơi bà nhập vô đây lao dùn ho vô đây lao dùn ho còn dây mà bọn đang dùng biết mà nè vô đây lao dùn ho bởi vì rồi ai chi thật cả đam nè anh chú hỏi anh pôn sát nha hả pôn sát đó hay một người trong tạm à bữa anh bạn khơi pôn anh nhẹ sai pôn này mà cho đơn mua gì tôi đã cho gì tôi bị cả món mình on đấy on lắm á sao xử lý nôm chớ đúng không con mệt tên pe còn anh tay sả la riêng á đạm nhẹ khú lục khú lư ót hay con bờ lái kia phê thầy na taxi đát thầy na không vâng vô con từ cho mua hỏi riêng ngay đây mau chưa cái pụt món đó mà pụt chứ nên mà cua xa
ហើយខ្ញុំនាំកូនទៅចោះឈ្មោះចូលរៀនរៀបសួរពូចាសួរកូនអ៊ំរៀបសួរអីឲ្យអញអ៊ំហើយចុះបើចាស់ហើយមិនអត់ឃើញមើលមិនឃើញអញអ៊ំហ៎កូនឯងមើលមុខចាស់អត់អ្នកប្រុសតូចចាហើយបងឯងរកត្រៃបានថ្ងៃណាបាទអត់ទេគេមកអង្គុយជ្រឿយាយរកអីបានមើលនេះទ្រូប្រហោងភ្លុងនេះដាក់ទ្រូមិនចឹងហើយតើបងប្រញាប់តំព្រឹកខ្ញុំប្រញាប់នាំគាត់ទៅចោះឈ្មោះឲ្យចូលរៀនគេអញ្ចឹងហ៎បាទតើកូនមកខំរៀនណាកូនណាធំឡើងយើងបានធ្វើការហ្នឹងហើយតើអីបងដល់បាយពូបាយពូបាយពូបាយអ៊ំមកឯងអ៊ំចេះប្រកាត់ពូច្បាប់ផងនឹកឃើញកូនគេប៉ុណ្្នឹងគេជូនកូនគេទៅរៀនខ្ញុំមានកូនមួយដែរប៉ុន្តែកូនខ្ញុំគ្នាកើតមកអភ័ព្វសតិគ្នាមិនសូវសតិបញ្ញាគ្នាមានការខ្វះខាតគ្នាមិនសូវដឹង10ដឹង20ដូចថាគ្នាមិនសូវគ្រប់អីអញ្ចឹងនឹងគ្នាដែរបើសិនតែកូនខ្ញុំល្អដូចកូនគេប្រហែលបានចូលរៀនសូនគេហើយឯងថាកូនឯងទៅកូនឯងកូនអញណាដឹងកាលកើតទេអញទៅផ្ទះគ្រឿងអញឈប់រកត្រីអញអត់សុបាយចិត្តសោះនឹកឃើញរឿងកូនអញទៅណាចាំនៅទៅអីឲ្យមើលម៉ោងប៉ុន្មានហើយអូនឯងរស់ដល់ភ្ជុំណាអូនណាណាទៅមុនគង់ដឹងទេបើអើយមកញ៉ាំបាយមកកូនមកឡូ Justin Bieber ហ៎ហើយកូនឯងនិយាយមួយពីណាគេហ្នឹង Justin Bieber អត់បានទៅទេខែក្រោយស្អី Bieber ឯណាជាប់ទួល Fiano អត់បានទៅជួបទួល Ino ឡូ Ino ខ្ញុំនៅឆោនេះឡើងមានតោមានច្រើននេះហើយកូនឯងស្គាល់អ្នកល្បីច្រើនម៉េចមកយកខ្ញុំតិចមកឡានបងងាប់លើអូយកូនឯងកូនមិនណែមើលចាំចេញពីខ្ញុំណែចេញពីខ្ញុំលៀងណាកូនម៉ែតើចូលចេញពីខ្ញុំអូជីណាម៉ែតើម៉ែមានកូនឯងមួយជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ម៉ែចាំបើកូនឯងចឹងឲ្យម៉ែសង្ឃឹមអីកុំចឹងមកស្រាប់ខ្ញុំម៉ែទៅចុកបាយកូនឯងនេះកុំជីចើម៉ែកើតមកមិនក៏មិនមានសតិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនគេអាកូនដឹងអីហ៎ចាំអញចង់បាយគ្រូអាចាំអើយញ៉ាំបាយឲ្យកូនមកអើយเอาនៅរស់សោះចាណាគេថាជាប់មានងាប់បាត់ហើយកូនណាមកអង្គុយឯងទៅរកត្រីអត់មានសំជាអ្នករកត្រីអីសោះមកវិញកាន់ប៉ុណ្ណឹងមកគាត់ប្រសពឈួតកុំថាឲ្យអើអញ្ចឹងកូនឯងខ្ញុំឃើញតាក់ស៊ីគេនាំកូនគេទៅរៀនណាខ្ញុំនឹកឃើញថាកូនយើងបើសិនតែកូនយើងដូចកូនគេបានទៅរៀនសូនគេអូយឯងហើយធ្វើម៉េចបើកូនយើងកើតមកអញ្ចឹងទៅរៀនមិនកើតអូនណាងើបឡើងកូនពាក់មីអើយបានទៅណាដល់ណៃហ៎អូលោកគ្រូរៀបសួរកូនជើញតាណាអូនមកណាកូនណាខ្ញុំមកពីចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀនដំបូងហ្នឹងណាកូនរៀបសួរអ៊ំកូនរៀបសួរអ៊ំកូនអូនរៀបសួរអ៊ំកូនរៀបសួរសួរអ៊ំកូនអូយបងហើយកូនប៉ុណ្ណាណៃឲ្យមាននាំកូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនចូលអីគេទេពាក់មីលោកគ្រូឯងនិយាយចឹងមិនកើតកូនខ្ញុំមនុស្សវាមិនសូវជាគ្រប់សតិបញ្ញាគ្នាខ្វះខាតនៅស្ទើមិនគិតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចចេះគ្រូរងថ្ងៃខ្ញុំដឹកឃុំឃាំងវានៅតែក្នុងផ្ទះទេខ្ញុំខ្លាចចេញទៅក្រៅទៅវាយគេវាយឯងណាពាក់មីឯងធ្វើខុសហើយយកក្មេងគ្នាទៅឃុំឃាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍គ្នាកាន់តែវិលវល់កាន់តែមានភាពឆេវឆាវយល់ទេឆេវឆាវបោកប្រាស់នឹងអាចធ្វើរឿងអ្វីដែលខុសជាច្រើនពាក់មីឯងត្រូវយកទៅចូលរៀនទៅមើលគេមួយមើលឯងបលែងមួយក្មេងមួយអីលេងសើចទៅធ្វើអារម្មណ៍គ្នានឹងធូរស្រាលអាចចេះដឹងជាងហ្នឹងហើយគ្នាអញ្ចឹងទៅចូលរៀនមិនទៅកុមារគ្រប់រូបមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរៀនគ្រប់គ្នាទាំងអស់យល់ទេហ្នឹងហើយឆាប់យកកូនទៅចូលរៀនទៅវាយគេណាគ្រូអីទេទៅទូស៊ំហីលើគ្រូគេមានចិត្តសាស្ត្រមានវិធីក្នុងការបរៀនហើយយល់ទេចាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំលាសិនហើយឃើញគ្រូទៅជាគ្រូនឹងបាគីស្តាវាចូលស៊ុបស៊ឺអីគ្រូទៅអីទេពាក់មីកុំគិតចឹងយកគ្នាចូលរៀនគ្រូលេអុកចេះហ្នឹងគ្រូអូននេះគួរស្រឡាញ់សឹកអីរាប់ចូលរៀនណាអត់អីទេមើលលួចគ្រូខ្ជុងគូមុខចូលទ្រូហ៎
ញ៉ៃកូនលោកគ្រូសុំទោសកុំប្រកាន់អីទេអីទេចាំខ្ញុំយកទៅលោកគ្រូអរគុណតែសិនហើយបាទអរគុណបើគេទទួលអញ្ចឹងយកកូនទៅចោះឈ្មោះឲ្យចូលរៀនណាឯងក៏លោកបានចេះដឹងឲ្យកូនគេពុកយកកូនឯងទៅចូលរៀនហើយកូនរៀនមកចឹងតើកូនទៅរៀនគូដឹងហើយណាកូនណាគ្រូគេមានបច្ចេកទេសក្នុងការបរៀនកូនឯងហើយតាមលោកគ្រូដឹងតែញ៉ាំបាយនៅក្នុងមកកូនមកអត់អីទេកូនចាំដល់លោកគ្រូញ៉ាំបាយនៅក្នុងមកកូនមកកូនមកកូនមកមកកូនមកមកកូនមកមកកូនមកជើងកាងវាចាស់ហើយចឹងបានអាគេថាទៀតហើយឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែតចាក់ចិត្តចេញប៉ែតខុស1ម៉ែត្រពីទឹកដឹកគោទៅចងផ្សងដេកឬសពឃើញ10សុទ្ធតែសัตว์សុំប្រាប់ស្ងាត់ឬសពឃើញសัตว์ពស់សាំងសឿចឹកចំសัตว์នេះជារឿងពិតស្លេកចិត្តដល់គូពូថាអុកណោកប៉ុន្តែរងថ្ងៃអាណិតកូនថ្លង់ថ្ងៃកើទៀតរូបរាងស្អាតនឹងអនាគតគាត់អនាគតទៅយ៉ាងម៉េចបើយ៉ាងហ្នឹងទៅរៀនក៏អត់បានទៅរៀនឯងកូនទៅរកអីនេះកូនទៅរកស្អីកូនរកអីកូនអូកូនឈឺស៊ូចស៊ូចអីកូនស៊ូចឯងទៅយកអីហ្នឹងកូនស៊ូចកូនស៊ូចកូនស៊ូចហ៎កូនអៀនដេញតាម៉េចកូនម៉េចអូកូនឈឺថ្មិញយកតកាប់ឈឺថ្មិញកូនណាអើយអញខ្ញុំតឹងធូងហើយលោកអើយខ្ញុំអាណិតកូនខ្ញុំណាឯងអើយមិនកូនម៉េចគ្នានិយាយមិនកើតនឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំក៏ពិបាកស្ដាប់ទៀតកូនណាផឹកទឹកហ៎កូនថ្លង់អត់ដឹងឮទឹកអើយឯងធ្វើម៉េចទៅកម្មផលយើងណាយើងចំខ្ញុំអាជាតិខ្ញុំអត់ងាប់ខ្ញុំតាមចំកូនខ្ញុំតើចាស់ខ្ញុំប្រាប់ឯងបើសិនជារូបកូនអញ្ចឹងបើដាក់ធ្លាក់មកលើខ្ញុំទទួលចូលទាំងអស់ខ្ញុំតឹងទ្រូងអាណិតកូនណាខ្ញុំប្រាប់អូពាក់មីទៅណាហ្នឹងណែខ្ញុំប្រាប់ទៅនឹងល្អមួយម៉េចកូនខ្ញុំអាចើមណាគ្រូគេទទួលឲ្យរៀនដែរគឺថាកូនយើងកូនយើងថ្លង់អីហ្នឹងឬក៏បកលឬថាខួរក្បាលមិនសូវល្អអញ្ចឹងក៏គេមានបរៀនយើងដែរមានវិធីសាស្ត្របរៀនយើងដែរឥឡូវកូនខ្ញុំបានចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយប្រពន្ធខ្ញុំនន់ទៅផ្ទះបាននេះកូនខ្ញុំកោថ្លង់អញ្ចឹងមានគ្រូណាគេទទួលមាននេះគ្រូឲ្យខ្ញុំមកជួយប្រាប់បងស្រីឯងណាកុមារគ្រប់រូបមិនថាកុមារកុមារថ្លង់កុមារពិការភ្នែកកុមារមានសតិខ្វះខាតគឺបានមានសិទ្ធចូលរៀនគ្រប់គ្នានេះខ្ញុំប្រាប់នេះគ្រូឲ្យខ្ញុំមកនេះសម្រាប់គ្នាកូនស្រីឯងដែលថាកថ្លង់មានអក្សរគេរសេនេះជួយឲ្យយ៉ាងហ្នឹងគេហៅអក្សរអីគេហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់សិទ្ធនេះឲ្យកាមេរ៉ាចាប់នេះឃើញមើលមើលផងកខមានសញ្ញាគេធ្វើសញ្ញាឲ្យថាអក្សរសញ្ញាណាសម្រាប់កូនស្រីឯងណាចឹងស្រីឯងឥឡូវគ្រួសារស្រីឯងមានជីវភាពប៉ុណ្ណឹងបើស្រីឯងមិនឲ្យកូនទៅស្រីឯងទៅរៀនទេនៅតែជីវិតនៅតែប៉ុណ្ណឹងមានតែចាក់ជាងមុនទៀតប៉ុន្តែបើឲ្យកូនស្រីឯងរៀនណាអនាគតគ្នាអាចមានសង្ឃឹមអាចរៀនចេះដឹងធ្វើការងារធំអាចចំស្រីឯងវិញបានទៀតចឹងនេះអក្សរគេមានត្រឹមត្រូវណាមានអក្សរគេណាយើងកុំអស់សង្ឃឹមនេះមានសភៅពុំគេនេះភៅគណិតវិទ្យាអីនេះមានរបស់គេមានសាលារៀនណាកូនយើងកុំអស់សង្ឃឹមអីចឹងហ៎មានសាលាគេបង្រៀនអ្នកពិការភាពកោថ្លង់ពិការភ្នែកអីបានទាំងអស់ចឹងពិការភ្នែកក៏មានដែរនេះខ្ញុំមានអានេះហៅថាអក្សរពកនេះអក្សរហ្នឹងគឺគេស្ទាបដូចគ្នាពិការភ្នែកមែនប៉ុន្តែអាចស្ទាបដឹងអក្សរអីនេះគេមានប្រដាប់សរសេរប្រាប់អីគេនេះអានេះប្រដាប់គិតលេខសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកនេះគេមានបច្ចេកទេសមានបច្ចេកទេសក្នុងការបរៀនណាចឹងកូនយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេកូនយើងអាចចេះដឹងអាចចេះអក្សរចេះអីដូចគ្នាណាអានេះសម្រាប់នេះគេចាក់នេះចាក់អក្សរចាក់អីអក្សរពកគេហ្នឹងមានអក្សរពកទៀតយើងមានសង្ឃឹមឲ្យឯងកុំអស់សង្ឃឹមអីនាំកូនជួយមកចូលរៀនទៅមានសិទ្ធចូលរៀនបានគ្រប់គ្នាហើយបើមិនជឿនេះបើសិនបងប្អូនណាឆ្ងល់មិនមែនតែស្រីយតយឯងទេបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបងប្អូនណាដែលមានកូនពិការមិនថាពិការភ្នែកមិនថាពិការកថ្លង់មិនថាសតិមិនថាមិនសូវគ្រប់បងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងបងប្អូនអាចខលទៅបានទេលេខទូរស័ព្ទនេះ
010 គុត 888 234 010 គុត 888 234 បើបងប្អូនចង់ឲ្យកូនមានសង្ឃឹមនៅអនាគតបងប្អូនខលតលេខនឹងចោះហើយបញ្ជូនកូនទៅចូលរៀនចោះកូននឹងអាចមានសង្ឃឹមជួយយើងទៅអនាគតហើយសម្រាប់ជួយខ្លួនយើងមានកូនតែមកគ្រាប់នឹងផងឯងអើយកូនណាឥឡូវខ្ញុំទៅអរគុណហើយអរគុណច្រើនណាអូយចាំបានបញ្ជូលចង់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជឿជ្រះខ្លាំងតិចចាំទៅភាពងងឹតភាពអវិជ្ជាកុំអស់សង្ឃឹមគ្រូបរៀនបានមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបរៀនណាជួយកូនទៅកំភ្លេចទៅស្លេកអាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនេះម៉ែវាបើអញ្ចឹងមែននោះយកកូនទៅចុះឈ្មោះមកតាអីខ្លួនចាំងហើយចង់ធ្វើអ្នកចម្រៀងដែរតែមិនអាចបានធ្វើធំតែគ្រូបរៀនសបាយចិត្តមួយយ៉ាងដែររងអីបានបរៀនបងប្អូនកូនចេះដឹងតែគេមិនបានអីបានតែធ្វើលោកគ្រូអើយមានសួរចុះវាល្អមួយយ៉ាងដែរបានផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅក្មេងៗទៅទៀមអូបាទវាសួរបងអើយអរគុណអូបាទគ្រូវាសួរបាទអញ្ចឹងកូនខ្ញុំមកតាំងពីបានចូលរៀនទៅឥឡូវអរគុណកូនអរគុណនៃចេះដឹងឃើញទេអរគុណកូនចេះធ្វើសញ្ញាជំរាបសួរឃើញដូចខ្ញុំប្រាប់លបងអីចឹងតារៀនចេះដឹងមិនថាក្មេងវិកលចរិតឬក៏ការភ្នែកកោថ្លង់អីបាទកោថ្លង់អីគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលនៅចំណេះដឹងនិងការបង្រៀនបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានសិទ្ធិគ្រប់នេះអរគុណលោកគ្រូបានគ្រូណែនាំកូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងប្អូនដែលមានកូនពិការបាទសូមកុំអស់សង្ឃឹមបញ្ជូនកូនទៅសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះក្រុមកំប្លែង CDN បានមកកត់នៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់លោកអ្នកបានទស្សនាកម្សាន្តផងដែរជាការពិតណាបាទត្រូវតែបញ្ជូនកូនរបស់លោកអ្នកទៅសាលាទោះបីជាកោថ្លង់ក៏ដោយព្រោះថាឥឡូវយើងនេះយើងមានកន្លែងដែលរៀនភាសាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគួរផ្ដល់អនាគតសម្រាប់កូនរបស់យើងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យគាត់បានចូលសាលារៀនផងដែរចាព្រោះថាឥឡូវទោះបីជាពិការឬថ្លង់ក៏យើងមិនមានការរើសអើងដែរគឺមនុស្សគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ចាជាពិសេសពេលដែលបងប្អូនគាត់គិតថាមិនអាចយកកូនចូលរៀនបានទេពេលដែលពួកគាត់មិនសូវមានសតិគ្រប់គ្រាន់តែការពិតឥឡូវហ្នឹងគឺអាចចូលរៀនបានដូចក្មេងធម្មតាអញ្ចឹងអរគុណលោកស្រីនឹងយ៉ាងនឹងត្រួតតែសេចក្ដីទីគោរពពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសន្យាជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគោរពលា